لدیاربکری کسان خودی پتوین تایبت که مها جوتمه دست به پروردهی بکارانینا درونی کربون جالی جورا پیشسازی و بازرگانی دیاربکری و به افکاری شارداری مزنا دیاربکری و آژانس گشت پیدانه و وقفا پروردهی باورنامه تایبت ورگرتن. وی پروژه دا 20 کسان خودی پتوین تایبت بجدار بون و مفاور گرتن. لدیاربکری به مراسم کی شهادتنامه این کارمندان کو پروردهی درون دید نهاد داین و کارساز و ریوبرین سازیان لباجه راگهاندن کو دخبات موها بردوام بکن. سروک جورا بازرگانی دیاربکری محمد قایا آنی زمان کو او وان پروژه دخوازن جبو کیمندا مو کسین کیم درفتان پیدا بکن. ریوبری خباتن زانستی و پروردهی جورا بازرگانی دیاربکری فاروق قورقماز راگهاند کو مبستوان جدا مزراندنا سازیا زانست و پروردهی و وکرنا وید بیستانا پشسازی اوه که کسین کیمندا مو کم درفت بگینن اوش بوان درفتا پیدا کرنه. تطبیق ایوان وکاکودیتن میرو تقدیم ایوان کرن. پشتی و روزی تابع می و نخلجیش بو که دست بکار بکنه می خبات بدم مشاندن به امبیجن به امکان اودا می بزرگانی می پک بینوان کاری خو. Sadece basına yansıyan bir görüntü olarak yapmayacağız arkadaşlar. Beştarên merasîmê balêkişandin ku ji bo kêmendaman xebatên wiha meşandin ji piştgiriyên din girîngtir ku astengiyan ji pêşiya wan radikin û divê kêmendam jî her hewl bidin û daxwaz bikin. İhsan Yılmazê kêmendam jî rojnamevanekî ye û tîne ziman ku divê di plansaziya jiyana rojane de ji bo kêmendaman astengî neyên peyda kirin û ji wan agahdar hemû plansazî bên kirin. Yılmaz rola medyayê jî girîng dinirxîne. Di jiyana wan da pir piskirekê herî giran hene. Yek jî ji bûne jiyanê ye. Yek ji bûne ekonomiyê ye. Îro em dinirin însanê me engellî jî hemû ji ekonomiya xwe re kêm in. Ji ber wî jî dixwazin kî di nava jiyana xebatê de ew jî ciyê xwe bigirin û ji bûna wan jî her qurûmekî îstidamekî bike. Gerekî çapemenî jî li ser vî meselê bisekine û wan derxin pê ji ber jiyanekî bi rûmet ew jî ciyê xwe di jiyanê de bigirin. Kêmendamekî din Metin Selçuk jî anî ziman ku fêrbûyîna bikaranîna dronê wan kêfxweş kiriye û dê ji bo peydakirina kar jî hewldanên xwe bidin. Ez pê kêfxweş bûm were maliyeta dronayê girt. İnşallah ji me re baş pe alîkarî bike ji bo îş em ji bo îş bişoxilin cikî da şîrketekî da felankî da me bigirin ji bo îş em pê derbasî xwe bikin em pê جاوله خور علی کاری بکن جوی کلرا مبره ام پرد خواستن انشالله دولت ما مزنه ما سرکتاری ما کشما جوی ما دری کی فکن اوقا ما امک دیه جوی بی درون علیتیه ریوبرین جورا بازرگانی دیاربکر راگهاندن که دخباتên wiha bidomînin. û rêveberên şaredariya mezin û parêzgariya Diyarbekirê jî ragihandin ku dê hevkarî û piştgiriyên xwe ji bo projeyên ku ji bo kêmendam û kêmderfetan tên bi rêvebirin de berdewam bin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir. Çetin lû diyê ku demekê gelek dirêj li Êlihê li Kulan û Gundan mal ger ya etarît kir niha weke nivîskarê 5 pirtûkên Kurdî tê pênasekirin. Nivîskarê Kurd